أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude o bajjo seniɗo wawɗo ronkata e nemaji ko nemini en tawata ko wi ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mi wondi sen limi nemaji ko Allah nemini en ko e wata andude ko ɗi jelo haray musidɗo moɗon wowɗo on ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo haray ka alluwal meɗen sumaye ka duɗal ahlu sunna wal jamaa nder Belgique Abdallah Diallo salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata mo mara ɗiɗaɓo okkumen aljanna dandamen yiita ko ayyo bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata mo mara ɗimmo okkumen o jemma ɗaɓɓaɗo laylatul gadri ko ayyo bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata fandorteɗo e kala hunde marɗo yiite mari aljanna mi torike ma rinɗin ɓalli amen menen e mawɓe amen e dendagal julɓe ɓen foppo e natugol yiite jahannama ko ayyo bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɓe wonɓe wallitade finde julirde mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe andeji e soholaji e nawnaji e kala andeji ko ɓe jogi ya rabbal alamin en toriki o bajjo wawɗo seniɗo mo ronkata jogiiɓe andeji e mapundeji ka ɓeygureji moɗum fi ɓiɓɓe ma modiɓɓe ma ɓeygule ma mawɓe muɗum mi toriki Allah ko a woni ittowo ande ittan kala jogiiɗo ande makko nde ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe hande ko yewteten ɗo wona ko naadata aljanna koko naadata yiite piiji 11 wonayɗi sabu ko ukkoye goɗɗo yiite jahannama sa waɗi gotum e ɗiɗo a maydi e muɗum a tubari a waɗi pihun gokun naɓay kumma yiite jahannama yo Allah danda yiite jahannama danda onon ɓe wonɓe darude e ɓe feƴƴuneɓe nde yewtere ɗo ko wiyete yiite jahannama toɓɓere aranere ko naɓata goɗɗo yiite jahannama ko uququl walidayni ko ƴaggangol nene e baba yawagol nene e baba ɓe maya hiɓe seyitnamma ma maya hara hiɓe seyitnamma a tubari a yarliraki e maɓɓe sa maydi e muɗum a luttoye kadi a natoye e nder yiite jahannama fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo yimɓe tato hino ton Allah subhanahu wa ta'ala o harminaniɓe aljanna o daroytaɓe darɓe yurmede o laɓɓinoytaɓe kadi no tawa e maɓɓe neɗɗo duumiɗo e yargol beere ɗiɗaɓon ko hombo ko ƴagganɗo nene e baba tammo on ko hombo ko wiyeteɗo on honno addayus neɗɗo dayus zeman futis ka fami muɗum ka ɓeygure muɗum Allah yeddete ka nder ɓeygure har haaju makko ala e muɗum oɗo woni dayus ɓeɗo tato ɓe heɓoyta aljanna jon non arano e sabahun ko goɗɗo waɗa sabu o ukkoyo yiite jahannama ko ƴaggangol nene e baba yo Allah waɗi en ɗoftotoɓe nene e baba harana ƴaggana e ɓe toɓɓere ɗiɗaɓiwre e sababuji ko ukkoyta goɗɗo yiite jahannama khati'atu rahim taƴugol enɗam kala taƴuɗo enɗam o natoya yiite jahannama fi honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki la yadkhulul jannata qati natata aljanna kala taƴuɗo enɗam haray ko onon yo innoɓe menen ɓe ronkiɗi rediyoji ñande be ñande ɗe tummodire moɗon hara hino juuti ɗum ko sonja tum ñande be ko sonko wi moɓodire e sonkon ɗon fiyo moɓo koɗo taƴugol enɗam no tawa e sababuji ko ukkoyta goɗɗo yiite jahannama yo Allah on dande tataɓum kon ko aklur riba ko ñamugol riba ko tawata kon hino sakiti fewno ɗo hakkundeji meɗen tentini ene wurirɓe Occident ñamugol riba no tawa e ko nadoyta goɗɗo yiite jahannama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo haray riba no mari dambuɗe 36 wo ma 73 ɓurgal fanɗude ngal ko nde goɗɗo yottoto e yumma makko nde o yidata e yumma makko ko kunɗo woni tosokunkun e ñamoɓe riba jon non hara fewno ɗo ko ñawlagol cuuɗi ko ñawlagol otoje ko ñawlagol fonje ko ɗum ɗo e ɗum ɗo hiɗen haɓɓiti karama ko ɓen daginanayi en ko tawata Allah on harmini hiɗen landorade ɓe no faalira ɗen non en ala landorade ɓe ko honno fewnorɗen non e leyɗe ɗen haray hulen Allah hara en wonari sabu yimɓe go ko ukki landoɗa ɗo joni landal ɓe jabongal har kono faaliraɗa no landorɗa goɗɗo nanoya ɗum ɗon hande ka o gollitira ɗum ɗon hara ka o woni sabu on hulen Allah musidɓe julɓe tedduɓe riba ko harmuɗum koko harmi koko harmi toɓɓere jowaɓere nden e sababuji ko ukkoyta goɗɗo yiite jahannama ko shahadatu zur ko seeditagol fenande seeditiɗo fenande ko naato yeyɗo yiite jahannama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko ɗum woni ko ɓe maaki
haray non ɓe maki hon non ka seeditagol fenande ɗo yaafo ɗon jowa ɓum kun ko shahadatu zur ko ɗum woni afwan haray ko ɗum ko seeditagol honno fenande mo seeditike fenande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo lanta zula qadamahu wo hatta yujibu llahu lahu nnar kala seeditiɗo fenande wo yawmal qiyamati allahu subhanahu wa ta'ala on seedintino yeymo teppere makko go tawtata ndeya hatuma allah waɗɗinantamo natoygol yiite jahannama. Yo allah on dandu en dandana en ya rabbal alamin. Si ɗum ɗon feƴƴi sababu hun jeega ɓum kun e ko ukkoyta goɗɗo yiite jahannama ko arrishwatu fil hukum ko wiyete kon ngenari. An e goɗɗo haɓon hara hiɗa andi amara gonga yahun ka ñawore yiida non e ñawowo jonnamo to mbuuɗi tigi tigi on o ñawa e faveur ma hande kadi haray hande kadi a waɗi ko wiyete ngo ngenari. Ngenari non waɗɗo ɗum non o natoyta aljanna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wo arrashi wal murtashi finnar wo yenuɗo on e yenaɗon ɓe fop maɓɓe ko nder yiite jahannama. Siko an yeni ko yiite jahannama, siko an yena haray ko yiite jahannama. On ɗiɗo non haray hande kadi fi honnon haray on jamfike on jatti haqqe goɗɗo go hannoɗo hekkutugol haqqe mum on non o hettari haqqe jonnon sabu ɗum non haray ko ɗum ɗo woni ko joddi moɗon. Jeɗɗi on e sababuji ko ukkoyta goɗɗo yiite jahannama ko alyamin alghamus wondirgol e hoore fenande. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki man iqta'a mala akhihi bi yaminin fajirin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wo kala jattuɗo jawdi musidɗo makko e hoore wondore fenande bonde haray yo hebulde femporde makko nden ka nder yiite jahannama. Wonda fi hettugol jawdi musidɗo ma, wonda e hoore fenande, ɗaɓɓa ɗon wawɓe yewtugol, ɗaɓɓa ɗon wawɓe haala, wowla welna ha jonniteɗa ko anduɗa kon pelleti hina an handi e muɗum wo faliyata bawwa maq'adahu minan nar. Yo hebul femporde makko nden tipporde makko nden kaka nder yiite jahannama. Yo allah on dandu en ɗum wonɗon e muɗum kon kadi yo allah on yaafo en. Sababu hun jeetata ɓum kun e ko ukkoyta goɗɗo yiite jahannama wo ko honnum wo alqada'u bayna nnasi bi gayri ilmin ko ñawirgol hakkunde yimɓe ɓen ko alda e gandal aw ma honnu gade aw bi juurin ñawira hakkunde maɓɓe kadi sabu toñe aw maylin ma sabu oñagol. Ɗiɗo fof e muɗum ka yarɗa e muɗum wo ñawa a anda gandal muɗum ma ñawira toña ma ñawa ɓoyloɗa oɗo kadi haray tigi tigi on woyo habbu place makko on kaka nder yiite jahannama. Tabuna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo ñawoɓe ɓen wo koɓe tato. Ñawoɓe ɓen haray koɓe tato. Wo ko hommono woni arano on. Ñawoɓe ɓen koɓe tato. Ɗiɗo ka yiite, goto ko aljanna. Kala ñawirɗo gandal e ko Allah wi kon o ñaawi gonga on oɗo ka aljanna. Mo ñaawi o woopi oɗo kaka yiite. Mo ñaawi hara mo andi gonga on o oñike oɗo kadi ko yiite. Ɓeɗo ɗiɗo ka nder yiite jahannama haray ko goto pette e maɓɓe woni ko yahata ka aljanna. Sababu jeenaya ɓum kun kadi hande kadi e ko wi'ete kon sababuji ukkoyɗi goɗɗo ɗin ka nder yiite jahannama al-ghishu ko ɗum woni jamfagol. Jamfa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko ɗum ɓe maki neɗɗo jamfiɗo jamfotoɗo haray yo hebl place makko on kaka nder yiite jahannama. Fi honɗum ɓe maki e hadisi selluɗo mo fillani en ɗum imamul Bukhari e imamu Muslim ɓe maki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wo ma min abdin ala wo e jiyaɗo yastar'ihillahu mo allah on aynini ra'iyatan ɓe allah aynini mo e hoore ndow ngaynankako ko ɗum woni e dow yimɓe yamutu ñande o maayi wa yawma yamutu ñande o maayi wa huwa ghashin li ra'iyatihi hara ko o jamfiɗo ko o wujjuɗo ko o toñuɗo ɓe o laaminoɓen wo illa harrama allahu alayhi aljanna wo sina haray allah harminanimo natoygol aljanna.
subhanallah. Allah lamminima e hoore yimɓe janfoɗaɓe toñaɓe lorraɓe. Nyande mayɗa hara a tuubali ɓeɗo ɓe yafanakima. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki andu aljanna on o harmanima. Yo Allah on dandu en. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki wo kala mo Allah aynini e dow yimɓe o hoynani ɓe yo Allah hoynamo. Kala mo Allah lammini e dow yimɓe o sattinani ɓe yo Allah sattinanmo. Turki Allah yo Allah yaafo en ɓeyda moƴƴinande en ka meɗen, ittana en toñe ɗen ko woni kon e hoore ɓiɓɓe lagine ya rabbal alamin. Jeenayi on woluɗen ɗo joni al-ghishu. Ɗon andi ɓeni kadi man ghashana falaysa minna. Kala on jamfiɗo men haray o tawaka e men amen, o tawaka e julɓe ɓen, o tawaka e mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Sappo on wo taswiru ma fihi ruhun, wo ko fotugol konko woni e muɗum wonki. Moƴƴingol sanamuji reweteɗi ɗum ɗo kad no tawa hande kadi ko ukkoyta goɗɗo e nder yite jahannama. Ko sabu o hadisi ɗo woɓɓe généralise kala ko wiyete photo kon fop haray kamɓe hiɓe harmini sina carte d'identité ma passeport. Haray non e yewtino fimu haray karamogo eno senditi so tawi hara ko photographe ko ko wiyete joni téléphone ji ɗin ko wona filmirede kon fewna ɗo. Haray ɗiɗo si tawi haray hina ko mantore haray karamogo ɓen haray hiɓe jaɓi ɗiɗo. Haray ko sakkitoron kun sappo e go'a ɓo kun wo kullu utullin mutakabbirin, wo kala on neɗɗo townitiɗo mawnintiniɗo ƴettuɗo hoore mum naɓi ka o hewtari. Ko wiyete neɗɗo utullin ko neɗɗo mo anduɗen la yalinu lil haqqi, o newanta ko gonga o. Si gonga wo lama o jaɓata. Wala yalinu lil khalqi, o newanta ko kay tagefo ngo. Kanko himo ɓuri fappu dambe, himo ɓuri fof iwdi, himo ɓuri fappu hakkil, mo ɓuri fof jaahu, mo ɓuri fof tedduga. Ko wiyete utullin, oɗo neɗɗo mawnitina. Ko wiyete jawaz, oɗo ko neɗɗo taway ɗon ko bakhil, neɗɗo wudduɗo, hino nderero, no yiɗi ko woni o ko kañum ton. Oɗo kadi o heɓoyta aljanna. Mustakbirin, mawnintiniɗo tun ɗo balaji moɗen. Ko batrul haqqi wa khamtun nas, ko salagol jaɓgol gonga e yawitagol yimɓe ɓen. Kala ko goɗɗo wowli sina an ko wowluɗa kon haray ɗum ɗon haray hina gonga. Kala feere addani sina feere ma nden nde ƴettatake. Kala mo yi'uɗa iwdi muɗum ko an ɓuri iwdi. Innal Allah subhanahu wa ta'ala ali inni no nela sallam e maki inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah ndarata dey ko wiyete mbaadiji moɗon ni. O ndarata kadi ko wiyete kon ɓalli moɗon ni. O ndarata ko a arabu ma ko a ɓale. O ndarata ko a porto ma ko a amerique ma ko a asiatique ma ko a yurɗo funnange ma hirnange. Ko ndarata innama yanzu ila qulubikum, ko ɓerɗe moɗon ɗen wa amalikum e golleji moɗon ɗin. Ɓe maki e hadis go huyre wotere hino e ɓandu bani adama, si nden ɗon moƴƴi haray fo moƴƴi, si nden ɗon boni haray o fu makko boni, ko ɗum woni ko ɓernde nden. Inna akramakum, ko ɓuri teddude moɗon on fop moɗon inda Allahi ka Allah. Na dai ka adna ɗo ma ɗum ko wonɗen teddinde woɓɓe hoyna woɓɓe. Amma ka lakara ɓurɗo teddude on ka Allah atqakum, ko ɓurɗo on kulol Allah o. Yo Allah okku en kulol Allah kene e gundo ya rabbal alamin. En woli ɗo sababuji sappo e go waway ɗi wonde sabu ko ukkoy goɗɗo yite jahannama. Yo Allah dande yite jahannama. Mi fillitoɗi henya nde wotere. Aranun kun sabu aranu ko naɓata goɗɗo yite jahannama ko ƴaggangol nene baba. Ɗiɗi on ko taƴugol enɗan. Tati on ko ñamugol riba. Nayi on ko ñamugol jawdi alyatima. Oɗo ɓe wolano mo nane. Ñamugol jawdi alyatima woni nayi e ko naɗoyta goɗɗo. Allah no inni ɓe ñama ɓe jawli alyatima ande ko ɓe woni ñamude ɓe naada e deedi maɓɓe ko yite jahannama. Jowi on ko shahadatu zur, ko ɗum woni seeditagol ko wiyete kon fenande. Jeego on ar-rishwa fil hukm, ko ɗum woni waɗugol ngenari. Jeeɗiɗi on ko honnum al-yaminul ghamus, ko wondugol e hoore hara ko fenane. Jeetati on ko al-qada'u bayna an-nasi bi ghayri ilmin aw bi jurin aw naylin, ko ñaawugol hakkunde yimɓe ɓen hara tigi on ko alda e gandal ma oñagol ma hara ko alda e tippugol e dali. Jeenayi on ko janfagol al-ghishu fi raiya, ko janfagol laamateri nin. Sappo on ko taswiru ma fihi ruhu, ko waɗugol photo konko woni e muɗum haray wonki. Sappo e goo on ko townitagol mawnintino e hoore tago Allah ngon hara jaɓata gonga. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala on
yo Allah okku en battane moƴƴo ya rabbal alamin. haray inchallah meɗen yafini e leeti moƴƴa hande kadi waɗa ɗin fuɗɗade ɗon ko sabu gantoji ko fewni kon fewno ɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawni en jango kala feƴƴinoɗo nde yewtere ɗi wajhillah yo Allah lumbino mo sirate. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ndaro e ɗo gollitori ɗo yo Allah okkumo baraji ɗi muɗum o fonna en e muɗum o marana en ka bonata ton nyande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona arɗo ko Allah e ɓerde hisude e shirku. haray meɗen fonti juuɗe meɗen tori balle toujours fi no wawiɗen timminirde sodugol juulirde meɗen nde masjidi ibadur rahman inchallahu laken haray inchallahu kala heɓuɗo feere wannoɓe yo ɓe ɓeydu ɓe waɗano yo waɗu ɓe heɓari feere fu haray ɓe tora do'a yo allahu newnu soden ndeɗo kadi nde wona e juuɗe meɗen ko julɓe ɓe wawata nafitorde ya rabbal alamin. haray en jango sida jon jango jaɓi jango en yewti e piiji 10 naaday ɗi goɗɗo yiite jahannama. hara kadi so natoyi kadi o luttoya e nder ton hara a yalti few e diina kala waɗɗo gotun e ɗin ɗon o tubari ha o maayi haray tigi tigi on o yalti e nder diina. kala mayɗo non tawi yalti e diina o luttoye ka nder yiite jahannama. jango ko ɗin piiji 10 inchallah à partir de 19h30 ko ni woni ko yewtete si tawi jon jango jaɓi. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.